Phasalo Sal Kwtal Charitable Trust ne Twidulmung bai Dewanbari VCHall Nogo Khlaijakha free eye checkup camp te education kit distribution Panda. Salni Pandao Narowai Okra Manjakha eye specialist Dr. Bijoy Debbarma no Karwi Kubun Adongrok. Phasalo Dewanbari VCHall Nogo Sal Kwtal Charitable Trust ne Twidulmung bai free eye checkup camp te education kit distribution Pandao amsani sakrati sakrazuk rog ne mokol bemar rog no tewe checkup khlaibe mangna no bithi rozakate amsani rungsrnai rone bisingo sorongmung ne dalbidal mane khnai bagi rozakha asalne Pandao eye specialist Dr. Bijoy Debbarma no Karwi Manjakha Sal Kwtal Trust ne founder Phasalo Debbarma Hriday Mohan Jamatia no Karwi Kubun Adongrok. YouTube này làm nàyนี่kita mau kalau cak lên ini cái cerai dok kuno mana play dok kamu mau pergi ke kamu play dok itu yang mana ini ke orang sampai saya malah tapi lu bukan wajah naik bukan jangan naik ini berdaki tulen orang sampai mana bukan itu bisa turun lagi dalam karya mulai ke orang tahu ini Nogo Khlaijakha ini Bureau Report, Chini Khorang.